Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingid itinaga na Margarita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adan asawa ken dua nga anak. Innam abulan ti may kadwa nga anak mi, idinadlaw ko asabalin ti iwas ti asawak. Aging ga adimteng ti aldaw, a pinapanaw na kami nga agiina. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Margarita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pakisublat mo man biit ni baby. Kasla jakon malabanan ti turog ko. Ang mga numaibatak ti anak ta. Nalampay mo't ni baby. Amangan mo't numabisin. When no, napno ti diaper na. Ay, kasuksukat ko ti diaper na. Ganay, kalkalpas na ti nagdede. Ay, oras man na ati pa naglampay na. Yag mo nga rin ni baby. Sublatong man pa yung harod lakay tani. Talaga adya kon magawidan to'y matak. Makaturturog ako na yan. Bakit? Mangisagana kam tuman iti balon ko para inton lunch. Itaman pa yung agbalon ka? Isupay di oras ngamin, norumwarak pa ilang amapan iti panganan. Agbalo naklatan, tamabalin kon tupayan nga iridap inton makapalpaak. Sa bagay Ay, pasensyakan lakay no napuyat ka manan. Anya kalakid din ay. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Agasawa ta. Rumbang nga rod nga agtinulong ta amangaywan iti anak ta. Da kayong matgayam nanang. Umunig kayo. Agyaman, nak. Mabiit lang nanang. Inak mangisagana iti Diyos yo. Ay, isa aanain. Makamuak taon. Adan sabat aramidam, itay sumangpetak. Panmulatan ituloy, ti aramidam. Sige man nga rod nanang. Inak ituloy nga ilaba dyan murang ni baby. Wain, sige. Makamu kayo latan dito'y balay, numabisin kayo. Hello, Lito, lakay. Imawagak. Tay pakada ka maladawak nga gawid. Bakit? Ni, tapay. Birthday ni Pare Magno. Nag-jamming kami mambasit. O sige, ngam ni, kita saan mo alabsan ti aginom. Awen bakit? Di kagdanag. Amumat asana ka manginom. Tumimti maklaheng. Pamagusto kay ni Pare Magno. O sige lakay, ngam ni, palagipan ka. Naglagi pamuan, ag-drive ka pa nga agawid. Ay, agyaman na. Nakaturog matlangan ni baby. Ay na. Oo na yan tituglap. Ngamay na. Naskan nga ako pinak pa'y kadagitili na baak. Tapno makaobraak iti sabalin tun bigat. Kanaw, pangururayak matlaangan iti isasangpat ti asawa. Nasaya ata simangpet kan lakay. Inururay nakpay lang. Bakit? Imuna kalata ko man naturog. Adamat igam ko asusi dito'y balay. Ay nakalkalpas ko laang anag kupin itay dimteng ka. Maturog ako maatalagan. Kastay, pasensya ka kuman. Bakit? Wan, okay lang. Alang arod, agsukat kan, tamaturog tamatan. Ato'y ti kapim lakay. Agkape ka. Tapno mapudutan day tarusok mo. Agyaman ak bakit? Ay na. Nakaginawa ak pa eh. Awan gayam. Di pa'y nakariing ni Nico. Aldawan na. Napan ija ayan dananang. Imay na ngamin sinukon idi kalman. Kasta? Wan. Saan mo anaranaan ata naladaw kamat nga rod anagawid. Kat, kaano nga nga agawid? Sapay ko nakarumar tayo kumain ton bigat. Inton bigat ton Awagak ni nanang, taitulod na inton malam. Oh,
Apay ngagsangsangit kasing mangpet, anak. Dagiti ngamin kadalak, mami. Oh, apay. Ibagbaga dakit din. Nga da kanupay ti sabali mami. Anya? At da kanu nakita da. Akadwa ni daddy sabali babae. Anya? Ala, Uston, saan ka ngagsangit? Bye-bye amday tang ibagbaga ti kaadalam. Tawan kinapudno na dayta. Mami. Day ti tilaglaki pam anak ko. Agmay-may sa aklaang amami yo. Agsangsangit itay day ta anak mo. Tapay ka no? Kankansyawan ti may sa akaadalan na. Kunana, nga ada ka no, sabali amami ni Nico. Anya? Naglukumat daytan nga ubing. Ada ka no ngamin nakita da sabali ang babae akadwam. Si kaman kit di, amangan mat nupod no. Tilay bagbagamat dita. Apay apat patsyam dagita nga ibagbaga dagiti ubing. Iso nga rod adamdamagak kan ka, no ada kinaagpayso na. Awan. Siksi ka lang ti babae ti biyag ko. Amum dayta. Nico, apay adi ka gunay. Maladaw kan iji pagadalan. Jack kaya ti sumrak, mami. Anya? Lukundak tumanan. Ay na, saanen, anak. Kinasarita ti class advisor yo, dagiti imbagam amang lukluko ken ka. Sandak nga tan asutilan, mami. Saanen, anak? Ala, agrubot ka kid din. Tamapan ka agiskwela. Flowers and chocolates. Para kin ka, bakit? Nag-sweet ka matan lakay. Siyempre, Ay, ayatan ka nga rod. Isukat, adyak to pulos mamati nga isukat na. Aywan mo ta. Taitian niya ko mangamin aga po nga isukat ka pailaeng. Awanin ti makitak akaskan ka. Ay, talaga. Wala, gapo, tagmay-may sa. Ay na, itaman pa'y ngaglampay ka, anak. Hustunan, baby. Saan maaparigatan ni mami ang mga wawirikan ka? Hustunan. Ay na, makaawatan to'y anak ko. Kasta, baby, wan? Rumbang laang, a good girl ka akanayon, tapno saan amarigatan ni mami. Naimbagtadakan, ay na, aglamlampay manan to'y anak mo. Di pa'y nabambanog ka manan ng isalsalan. Ay, anyapay nga rod. Iso matipagsardangan ng agsangit. Ay na, pasensyakan bakit Adda nga min impalagpas ni boss a papeles. Wan, mawatak dayta. Alang nga rod, maturog tan. Tapno makainanatan. Good night bakit? Good night, lakay. Tatang, nakaawag kayo man. Anak. Ika magkukuma. No kaano kayong agpasyar ditaw Mailiwak man ka nagiti apukaw. Kwa, tatang. Dahito bakasyon ka eskwela. Kaano aya? Mabiitan, tatang. Dua alawas langan, di palabsan. Sige nga raw. Tanay, mailiwak matan kadakwada. Wan, tatang. Sige. Umay kami to, apaman nga agbakasyon ti eskwela. Lakay, ibagbaga ni tatang nga intay agpasyar iji probinsya. Uy, eksakto Dandanin ti bakasyon dani ko. Iso matikunak. Angam, sanak ang makapagbayag ijay. Itulod kayong tulangan, sakto ag subli. Ket umayak to ijay every weekend. Tadakit nga rod trabaho. Katwanan anya nga rod talaga akasta. Sigurado nga rod anaragsak ni Nico. Apaman ang maamuan na. Nga ijay ayan da apong naalakay ti pagbakasyonan na. Ay, wen ngamjak pa imbagbagakan ko na. Ibagak tulatan inton malpas ti klase da. Taamangan no isumanen ti pampanunutan na. Asino ti kain-inawag ni Lito arabrabi?
Inmay pa'y di ti kusina. Imbagak mo't asang nakngawag-awagan. Madaki ti balay. Dito yak pa'y laang. Denggak ti saritaan da. Sana bale, tadinak nakita. Di na inlukat ti silaw. Wen, sige. Di ka makaulay ako na. Mangirubrubo ka. Numadlaw ni Margarita. Kakaasiak tumaning nagrason. Ni, apay ngay akas tamat tanti ibagbagana. Ana, Wen, sige nga rin. Wen, kani. Sige. I love you too. Bye. I love you to, kunana. Nukasta, luklukwan nak ti asawa ka. Pamarangla ang gayam amin a kinalailo na kanyak. Asino ti babaim? Anya ti nagkurangag. Anya ti adda iti dayjay a babae nga awan kanyak. Ni, Margarita. Anya ka din dagitang ibagbagam. Anya babaya sa... Saan kan ngaglibak? Tanang ko ti saritaan nyo. Ha? Agasam day ta kinalaing mo ang mga lilaw. Kundi sweet ka kanyak. Ngampang kalab mo lagayam. Tapno saan asumngaw ti buyok mo. Ni, awan babaik bakit? Amo Ulbod! Di na kon ulawan lito. Di nak aramiden nga awan amo na! Tapno malpasin ti amin. Ibaga akong tipod na. Sorry. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Napukaw. Kat nayakar iti day agarang ganjang a babae? Saan kumamatakas ta ti panagsasaom ken kwa na? Isakit mo gayam day a tao. Wow, makapatouch. Agbay sumat agarang ganjang ah. Tanusan ko ma. Saan nakangarod ko ma at tinutupan? Margarita. Ngamala, tapno di mo mat ko na. Itad ko ti wayawayam. Tapno di kan kaasing agpampamarang aswit kanyak. Sige, nawayakan amapan iti babaim. Agyaman ak ititulong mo anang ibagkat kadag iti gargarat niya, Mitch. Awan anyaman na manang. Alaam da ito ay. Ay, saanan manang? Alaam kit din. Idulin mo latan. Isupay nga inayon nyo iti usarin nyo. Manumat lang nga iti binagkat ko. Ken, tulong ko day jayan. Kada kayo nga agiina. Agyaman ak ngarot no kasta. Tiawanan ba na lalaki? Agyaman, taday ti adayaw. Tanwa si daglaeng, ngay na. Ang mga nuan yan tinaaramid ko kankwana. Bayan yun, tatay. Nuday tati raksak na. Awanin maaramidang. Di ka pala indarumanang. Tamaikan iti pagnakman na. Duwada iti buwisit a babae na. Un nga ruda, tabarang aglimpyon ti panunot na. Saan aday tati pinanunot ko? Nudikat, dagiti anak mi. Numabalod ti amada. Ang mga nuday tamanin ti maysa, apakabulbulyanda. Una, ngam itultulok mo latan nga agaragragsak na. E dinto asi ka, kat aglidliday ka. Hello? Kaano nga isublim dagiti ubing ditoy? Dito'y kami nga agnaad, nanang. Anya, apay nga iyad at dayom ida. Nagalas matin ti ugalem, Siyak pa'y itan tinagalas ti ugali na. isublim dagiti apukok ditoy. Uray si kalaang tiyagyan dita. Didak isoro iti aramidak, nanang. Nawaya kayo amang pasyar kadag iti ubing. Ngamday ta ko na yung agsublida dita. Saan amabalin? Tadyak kayat ama imatangan dati kinawan modo ti amada. No saan mo nga isubli ditoy? Ibagak iti anak ko. Tapot din na ti sustento dagiti anak yaw. Adda kada kayon day tananang. Nukasta ti aramidan nyo. Mami, apayasan nga umumay ni Daddy. Makumikom namin, anak. Saan na amasango? Ay, kasta ka di. Wan, anak.
Nico, anak. Kayat mo ka dito ikan nga eskwela? Ha? No kayat mo. Dito itayon nga agnaad kada ading mo. Kayat ko mami. Mayat ditoy. Adupay ti kay ayam ko aruba dalulo. Sige nga, Rod. Tainak alaan dagiti kasapulan para iti panag-transfer mo. Anak, anya ka din tiyer ni Nikaw. Addan iti maikadwa ato kad di kolehiyo, tatang. Ay na, nagbiti pa naglabas ti panawain. Kasla kaano laeng. Dandani mat kaya man agturpaus. Wan nga, Rod, tatang. Day tama ti pagyamyamanak iti apo. Tawarino kasano arigat, gaputa si Mardeng anagitad ni Lito iti sustento da. Kat, naisabat matlatta, dagiti kasapulan da ngagkabsat. No di kat duldog at talaga day jay alalaki. Ang mala, bayan tayaw na nakaw. Sana balay, tamayat matibiyag yawn nga agiina. Wan, tatang. Manang, kasano nga ino iti may sangal daw, kat agsubli ni Manong Lito kada kayo. Ay, una yan day tanga ibagbagam ading ko. Out of the blue as a ludsud. Kas pangarigan lang matmanang. Nga madamot ti kakasta apasamag. Awatam kadipay. Iti anya pay lang agapo no bilang. Awanan panagayat ko kankwana. Manang, Tinalikodan na ti obligasyon na kadagiti ubing. Sa ita, amabalin nan ida apakairanudan, agsublin. Saan amabalin? Margarita, anak. Agsubli kayo ko manedje balayaw. Anya ko maaga po nga agsubli kami, ichay, nanang. Mayatan ti biyag mi dito yung agina. Balay latan, dyan nalaing nga anak yo, day dyan abalay. Balay da iti kabit na. Awanan day jay ababae balasang ko. Agmay-maysan nilitaw nga agnanaon iti day jay abalay. Apay ngay. Naglakamot ten an naoma, tinangisukatan na kada kami. Kinapuno na. Na-stroke nilitaw. Paralyzed ti kagudu abagina. Saan na makapag na? Ada ijay naka-wheelchair. Anya? Nauma siguro ni Sonya mga aywan kan kwa na. Iso apimanaw na iti anak na. Iso ngagpakpakaasi akin ka, Margarita. Agsubli kayo nga agiina. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Sorry, nanang Ngam, awanen bibiyang ko iti anak yo. Ngam, ag-asawa kayo lata. Wan? Agasawa kami, ngam iti papilangan. Naglalaingan nan? Nagragragsak iti sidong ti babae na. Tinalikodan na ti obligasyon na kadagiti anak mi. Sa ita abaldado, siyak ti obligaan nyo ang mga iwan kankwana? Saan amabalin? Jack nga rod nagsubli ti asawak, Mr. Lonely. Siguro, nagbalinak adakas iti dayta aparte. Ngem mababalaw dak kadi, no kastaman tinagbalin a desisyon ko. No pay kasta, Jack pinaritan dagiti anak ko amapan mang pasyar, ken mga sikaso iti amada. Kastain ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Margarita. Margarita, pagayam ko, saan ka mababalaw, no di mon kaya ti agsubli ti asawam. Ket nasaya at met, ta saan mo nga ipaidam kenkwana, dagiti anak yo. Ket mamatiak, apagbababaw yan itan ti asawam, ti panangisukat na kada kayo a pamilyana, iti sabali a babae. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Margarita. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.